wabarakatuh, Cok. Subhanallah. Gabus ramai dengan barongan, Cok. 13 barong. Apa, Pak? Piye, Pak? Stiker. Orang gowo. Sesuk habis tenan, sesuk tak keno. Sesuk tak gawe iki sesuk. Asli. Sesuk tak gawe. Ya. Cocok untuk cah cilik aucop karo stiker. Itu di sekitar pasar toh. Sesuk. Tak pesen kesek ah. Mau stiker apa? Tenan Stiker apa? Lho iso. Stiker Iya betul. Paguyuban kesenian barongan desa. Oke, ya sip. Stiker ini. Iku gua bosain. Ini yo. Ini rokok ini. Saya tak goleke tak goleke. Tasik lho, Mbak. Yo, tak goleke sih. Kita lanjutkan berburu ke berikutnya. Ayo Mas Dri, salam sekebaran. Alhamdulillah, sogatannya coba. Halo, salam sekepanas. Ini buka. Ya, sih. Ya, yuk. Sampai
Kelenger, guys. Wes larakane kuwi. Anu, aku nyereoke kelenger. Terakhir nek. Nek blas entek.